خداوندی مسیح گاوا گو ام براستی فهم بکن گو خدان عیسی مسیح کیه وی جبو ما چکریه دوی ام بباوریا بوی و قبول کرن وی وکی خلاصکاری خواه یک کسانه برسیف بدن. پیون سرکه ین وی پرنسیپی ده پیون و او ده مزگینی یوحنا دا باوری و قبول کرن تینا دیتن. برنگه که او پیون به همان وطاینه یوحنا ده مزگینی خدا نو دو حی جاران پی و باوری با آوین وی ین جهه بکار آنیه. مینا گوی جمرا دو گود گو ام چه بکن دما گو ام لبر فکر گو عیسی مسیح کیه دوی ام چه بکن باور بکن بهتر لسر یوحنا زانبن و برپرسیاری آگات جمع یوحنا تیران نویساندن وی مزگینی کر گلک صدامان ما ین خموان هنه. یوحنا بی عیسی را مشیا و رمتا وی دید وی رمتا خوا دید نمزا پشتی و جینا وی و بالا خوا بدن تشتی گوید یوحنا یک چارده دا نویسی و گوتن بو بدن و بخیر و راستقندی و تجی دناف مدا جیا لور او پی و لوگوس بکارتینه و اف پی وکمینا یاگو مبره گوتبو یگو جیهو و نجهوان جا فهم دکن لی یوحنا وطایا که بتواهی نو لزیده دکه ما جی بلندهی اوی وکی بلندهی علاوه تکانه یه باوه دیتن دست دا یوحنا گلک جاران بوی باور نکر و حتی پشتی ویجینه تواهی باور نکر. لیوی رومتا عیسی یا گل سر چیای و گوهارتن خویابو دید. گاوا گو خده به موسی و الیاس را رومتا عیسی مسیح اشکره کر و عیسی لبروان گوهری. و گوهستن تنه پشگوتنه که بوجبو عیسی و راستی هبوناوی. خدای نفسکری. یوحنا اف دید و جرباند و لسر و نویسی. یوحنا دید گوگلی وی پادشاهی اسرائیل مسیح رد کرد وی سرویه که نویسان دما گوگود او جین خوراهات لیبل ین وی او قبول نکرن یا یکم وطای تواهی افراندن بو و یا دویمین جی او گلی خواه ملت جیهو یگو مسیح رد کرد و او یک جپیون سرک ین وی پرنسیپیه قبول کرن گو همان وطای پی و باوری تی وطای قبول کرن صدام سیامین یوحنا جبو نویساندن مزگینی جهاتی بو جبرگو یوحنا بوینا دیره دید دما گروح پیروز هات سروی و شاندین مایی اف دمکه گوجبو خودکارن گوهرتنه که مزن چه بو ام دکارن شاندیان دا دخوینن دما روژا پنتیکوستی هات او همو لجم هف جیویا بون نشکا واج عزمان دنگه که مینا بایا که دجوار دبیر دا تینه تو مالا گلنه بتومی دا گرد و دیتن گو تشتکن مینا زمان جا آگر بلاف بون و دا کتن سر هموان مبستا من جبو هر یک جا پیامباران و او همو بروح پیروز و تجیبون و به زمان بیانی ین روح وان ده آخفتن دست به آخفتن کرن وان دست بکر به زمان جهه و ده آخفن دناف زمان گل اورشلیم تینا دیتن زمان رومایی و زمان دن گو همی دبشا ده دوان ده یاکارن شاندیان ده هاتن نویساندن دابو سرپهاتیه که معجزی بو گوته داوان ده پیو و دو گوتن گو اف عیسی مسیح کوری خودیه دوی روژیدان ازیکی 3000 کس بجداری پجراندن مسیح بون و باوری بوی آنین و پیرانین وان جیهو بون عیسی جهیل عملت جیهوفا هاتا رد کرن راسته لیده را پیشین جبلی چند ملتان بگرانی جیهوان پیک دهات عیسی هات و هر کسی گو باوری بوی آنی و قبول کر جیان هر هیست مسدا مگدن هیگ و یوحنا جبو نویساندن مزگینی جهاتی دکه. یوحنا دروژن دسپیک یندره دا تنگاهیه که گران دید او تدگه تشتیگو باشه ده پیوه پرتوک ده بیجه و ام بوی خاپیان و پاشیگو بانگی شاگرتان کرن و لوان خستن بونا گو بناف ایسا و نبیجه تف لوان کرن و وان بردان لور رفرانس جبو سهردان ریبرین جهوان آن هفته زلامین گوشبو سروری جهوتی هاتنه دست نشان کرن. پشتی گو شاندیان خستن امر لوان کر گو ایدی بناف ایساب بویرا نپیون و لپتروس و یوحنا جی حقارات لوان کرن. ده پیاما ایسادا لبلی اویه گل لسرکن جهوان دخوار لو راوان برسی وان دا ولوان خستن و او راستی شوزاندنه که گو یوحنا دیت لوی نفکر خوا و نجی
نێرîna yekî şandiyan di derbarê hebûna Îsa Mesîh da neguhirt. û ev yek ji wan tiştan e ku di dê bawerkirin ku Yuhanna û şandiyên mayî rast bûn. Çimkî ew ji ber xurafeyekî jiyana xwe ji dest bidin û dimirin. Mijar ne efsan bû û ji ber ku wan mizgîniya Îsa Mesîh li tevahiya dinyayê dan û mizgînî bilav kirin, em îro li virin û li ser Mesîh dipeyivin û Yuhanna yek ji wan mirovan bû sedema pêncem. Bi kerama Xwedê ma Yuhanna gelek salan ciya heta ku pîrek me tevî ku bi destê Qeyserê Romê Domîtyan sêrgûnê girava Patmosê bû û bi awayê ku wî pirtûka peyxama Yuhanna ji wir nivîsand û em di pêşgotina pirtûka peyxamê da dixwînin ez yê ku tevî we pardare tengasiyê û milyaket û sebra di Îsa da ye birayê we Yuhanna bona gotina Xwedê û şahîdiya Îsa li girvaya ku navê wê Patmos e bûm. Yuhanna ji ber ku mizgîniya Îsa bilav dikir, şêrgûnê giravê kirin û demek li wirma heta ku ew berdan. Birayê wî Yaqûb piştî bûyîna dêrê di demekê kin da mir ji ber ku Herodos ji ber baweriya wî ji ber danasiyên û hînkirînên wî serê wî jê kir û ev ji şahîdiya baweriya wan a bi çîroka Îsa ye. Yên ku bi wî re meşiyan û pêra axivîn û mirina wî dîtin û bûn şahîdiyên vêjîna wî û destin danî ser wî û birînên di destên wî da û bandora rîmê li kêlaka wî dîtin û dema ku ew hilkişiya ezmanan ew dîtin. Rihê pîroz bi ser wan da hat, ew guhirtin û Xwedê ew bi gelek awayan bi kar anîn da ku dinyayê biguherînin. Mizgîniya Yuhanna serpehatiyên Yuhanna nîşan dide. Ê yekem Îsa Mesîh jî bêdawî ye û Yuhanna van gotinan got dema ku wî nivîsan di destpêkê da peyv va û ew nayê wê wetayê ku peyv an Îsa destpêkê heye lê di destpêka da Îsa hebû û hebû. û paşê em di mizgîniya Yuhanna da gotinên Îsa ji Ferîsyan ra dixwînin. Gava got beriya İbrahîm ezim ji destpêkê va ez heyim. Yê duyem Îsa Mesîh bi bavra yek e û Yuhanna di destpêka mizgîniya xwe da ev nivîsî û peyv bi Xwedê ra bû Îsa Mesîh bi bav Xwedê ra yek e. Tişta sêyem ku em dihesibînin ev e ku wî nivîsî her tiştê ku bi destê Îsa Mesîh bû her tişt bi wî ra çêbûn û ji tiştên ku bûyîn da tişt ji wî nebûn girîng e ku em fehm bikin ku Îsa Mesîh kî ye û çima ji bo gunehên hemû dinyayê bimirin. Ê çarem Îsa Mesîh çavkanî û rastkerê hemû jiyanê ye ji bo wî ji ber ku di wê da li ba Xwedê ye jiyan da wî dabû û jiyan ronahiyê mirovan bû. Ya pêncemîn Îsa Mesîh bi Xwedê ra yek û bi mirov û di nav mirovan da jiya da ku her kesî ku baweriya bi wî bîne jiyana herheyî mîras bigire. Ev peyama ku Yuhanna di beşa yekem a mizgîniya xwe da piştî ragihandina rastiya Xwedê nivîsand. Hebûna Îsa Mesîh lêbelê raydariya bûyîna zarokên Xwedê da hemûyên ku wî qebûl kirin û bi nav wî a bawerî anîne. û li vir peyva serekê qebûl e bawerî û qebûlkirin her du ji heman wetayê ne. Ew kes ne ji xwînê ne ji xwestina bedenê û ne jî bi daxwaza mirovan hew ji Xwedê vabûn. Em karanîna peyva bawerî bi navê Îsa ra destnîşan dikin. Bi navê wî va bawerî anîn wî dixwast ku em li gotinên Pawlos bifikirin dema ku wî di namaya xwe ya ji Filîpî di 10 ra got ku bi navê Îsa divê her çok li ezman li serûyê erdê û li binê erdê bitewîne. Peyva nav dê wê wetayê ku Îsa di hemû rûmeta xwe da kî ye? Xwedan Îsa Mesîh. Yê şeşê em insan nefskirina Xwedê dibînin gotin bû beden û bi xêr û rastqiniyê vatijî di nav me da jiya me ji bilêndahiya wî wekî bilêndahiya lawê tikanê yê bav e dîtin. Em prensîp jarek din bixwînin gava ku em fêm bikin ku Xwedan Îsa Mesîh kî ye wî çi ji me ra çi kiriye em tenê dikarin bi baweriya bi wî û qebûlkirina wî wekî xilaskarê xwe yê kesanê bersîv bidin. Pirsek ji bo
راموساندی و سپانه ما بس تامد چیه گو ام براستی بخدان عیسی مسیح باور دکن گو ام وی وکی خلاصکاری خویا کسانی قبول بکن یوحنا جبو ویا که مزگینی آخوانی ویسی جبرگو بخونداندی مزگینی وی ام برسی و وی پرنسیپی ببن و یوحنا وی به همو مزگینی انخوا جمره اشکره دکه ام وطایا باوریا راست بلیکولین خوا یا مزگینی یوحنا ببینن و وطایا گو براستی خدان عیسی مسیح قبول دکن.